توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، ولا توكلي ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله، هنيئا لكم جميعا. Muna-muna itugbar na to pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala in siya taod-taod pamudji iban pagsarang sukur kali. Karena alhamdulillah daing halak siya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala makhluk pia panjari niya, kita niyo yung pini niya hinang bisita niya hatahuli. Bisita barhurmat, bisita miyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta bisita piara rakab sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. In tiap-tiap pangayo mo mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw mangayo kaampunan, ampunun kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbanda in Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadithun sahih. Al-ummaru wal-hujjaju wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'a'tahum. Sabunnar tuod banda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam in magahadji iban sin mag-umrah wafdullah in sila yan bisita mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabuh, tiyawag sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sakali simambag sila sin panawag-tawag. Hasarab yan in kataan sin pangayon nila, doon nakapaginhawabaran nila at tawakan pa ahli kalwarga nila sabab sinin siya bisita yararakan sin Allah ta'ala mustajabun kanya sin Allah ta'ala man girihil kanya. Mga jama'a barhurmat, diyungugtan nyo na yung khutba sin guru na to kaina, patauruntan nyo in pangayo na to dua ahadlawin, amunainin adlaw hipaghuhuwas, amunainin adlaw pagpipinda, amunainin adlaw pagkikiparat simpardusahan. Misan biad diinin lagbo simpardusahan mo, bang siya amuing iyalog simpangatayan sawasa Allah ta'ala in kaampunan sin Allah ta'ala rabbul. Pangayon tap Allah subhanahu wa ta'ala daing harahmat niya bang man muramurahan in maksud sa laggo-laggo amunin kaampunan sin Allah ta'ala masungkit na. In kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam, ayaw kita mawugto, hahangad huna, pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Misan biyad dinin lagbo simpardusahan mo tumtuman. In kaampunan, iban rahmat sin Allah ta'ala, labi in lagbo din sin amoy pardusahan. In manusia, apabila siya mawugto dahil haamu inhangad hunagpatuhan Rabbul Alamin, apabila
in pamaham niya, sinulong sin Allah Ta'ala, biyakda sinulong sin pagkahinya manusia, dan tutulin manusia, malaong nasadya siya, hangkan dalong sin mga ulama. Apabila yung manusia, di niya kahatihan marayaw, bang maunuin ablang iman sin luag sin rahmat sin Tuhan Rabbul Alamin, tuang kaginis na umuain manusia. Bang bukun in manusia yan, amo inwala niya kahatihan in hakikat iman sin ablang sin rahmat sin Tuhan Rabbul Alamin, manusia in pamaham niya, in pardusahan niya, di na ampunun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di karausan sin rahmat sin Allah Ta'ala, inuumampun ha pardusahan niya, bang yari kaingatan in hakikat sin rahmat sin Tuhan. Ang kandan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diabandaan kita niyo asalin iyan pamaham wala kimuddan. Siwisuyan kita niyo sin junjungan na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin aun hambuk manusia hazaman nakauna hazaman sin Banu Israel. الحديث النسب قدسية فصحيح البخاري ومسلم ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل في من كان قبلكم أسرف على نفسه أو هم أقمان سيا هزما نقاؤنا رنكن هزما سن بنو إسرائيل إن كأونا سن بنو سيا مسرف على نفسه نقلمبو in pardusahan niya. Wayroon do sa bangkukon na hinang manahot na asyag pikmod niyang karuhin niya naghinang nasadya pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma hadarahu al-wafa, sakalin mano siya yawn sabda sinjungjungan na to Muhammad. Falamma hadarahu al-maut, kiyabahaanan niya maling kamatay magdaratong na tungna. Kana naman niya na in siya masyok na mapatay, limang manasya. Kana naman niya na hawaran niya. Falamma hadarahu al-wafa, jama'a banih, miyuha intaw yaon, sarta piyun niya ng anak apo niya. Piyun ng anak apo niya. Fausahum wasiyatan gharibah, sarta dahin doon man, nalipong in anak apo niya, haunahan niya, ausahum wasiyatan gharibah, diaytaan niya, sarta bininan niya kabtanganin mga anak apo niya yan. Unin akin niya. In akin niya, ya baniya, in anamit, haahriqun. Ya kamo mga anak apo, law sinusok niya o namoy 50 pardusahan, sarta miyuha na, karna masyok na siya mapatay. In akin niya, ya baniya, ya kamo mga anak apo, إذا أنا مت فأحرقون. Apabila kumapatay kamu anak apo ko, hibiin ko kanyo ibot-ibot, amay-amay, ubaya-ubaya, ahriquni, sunukan yung jasad ko. Miyukan. Sinmakulasok pengin hawabaran, wayroon buong-buong. Maghinang maksya, maghinang karupangan, sa kalisuman siya mapatay, miyuha na siya mo na inimbinin niya. Faahriqun, sunugan niyo. Thumma dharu nisfa turabi fil bahr wa nisfahu fil bahr. Dahil doon man sunugon niyo na inbangkay ko. Pangayon ko kanyo ya kamo anak apo. Inhangto nga sinabu sinbaran ko, dahan yu palaod ang panyo sa bulak. Inhang to nga isab sin aro, dahan yu maripahimbaan panyo rin doon hisab. May tanakabing bihatin maasin, sabab sin buka niya. Dahil doon manin anak apo na ngasuwin agi nila, ya abat, lima tusina biwasiyatin qarib. Unay sablongin kay mo yan dinan mo kami din, makamuling kagbahil, makaino-ino. Sangka kami na ino-ino ya kami yakaw ama na mo. Inarisin ama yaon. Hangkan ko yan, ibin kanyo yaka mo mga anak apo, karna in apo. Kaingatan nyo kang uling kabuhi.
Daing sing kamata ko sambil ako amo in limasak-lasak. Sambil kimula so gimbin hawawaran ko sambil ako yagutan simpamumulan ko ini. In kakahinang ko halong pagmaksiyatan sa Allah Ta'ala. Biharon malaas na ko maglako-lako na in amo in tuhod ko. In kabuhaan ko ya kamu anak apo ko. Apabila ko mapatay, pangakutan niya hun sintuhan kabakit pa ako sintuhan in kabuhaan ko. Ako na in manusia amun siksaon niya wayroon na manusia siksaon niya na sina. Ang kanda ibot-ibot. Suyan niyo po din bangkay ko. Amura kumanyan hikatamang niyo ka. Dahil doon man niya tay man siya. Siyulog sin anak apo ni insasad niya. Inbangkay niya. Ang pahinan in wasiyat niya. Biula kay inamo niya. Diya inhang tunga maripaamo inhinlupaan inhang tunga palaw. Siya kalin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siyusuyan niya kita niyo. Falamma kana yawmal qiyamah bima tu'manin adlaw qiyamah. Punun na sin Allah Ta'ala in kataan makhluk. In kataan sin amu in miyatay. Wayroon makapulasot tumatong mga rakmong patuhan Rabbul Alamin. In miyatay harin lupaan umalong patuhan Rabbul Alamin. In miyatay harakat maunda pahadarat sin Allah Ta'ala. In nawapat hadaas ayan damit yang punun na sin Allah Ta'ala. Sakali manusya manyadtin amu in hipatawag sin Allah Ta'ala. إن ينسجن الله تعالى هكيونا رواية حديث يا بحر اجمعي كل ما فيه يا قوربت كون مريكاك إن أبك يشملك مون كيمه ويا بر اجمعي كل ما فيه إمن ياك أم إن غين لبان كون مريكاك إن أبك يشملك مون كيمه أم فإن الله سبحانه وتعالى كن بأونه wala pa rin magpaking kaf panun nagbingin manusya ya umbesin ka inatag na hadarat sin Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nagbingin siya besin ka injasad niya. Hadarat sin Allah Ta'ala. Dahil doon pagkita niya kiyublaan siya. Qadrat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil doon yung manusya ya yasumos sin Allah Subhanahu wa Ta'ala abdi lima sana' ya kau ipon ko may tamo at tunahin. May takaw nagpasunog. May tamo piyasunog yung bangkay mo ya kau ipon. O nisambog sin ipon niya. Inari sin ipon niya un khasyataka ya Rab. Kawak ko kay mo ya Allah. Matanmiwa na ko kay mo ya Allah. Khasyatuka ya Rab. Tulus ikhlas. Miuha na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uning sambong kanya sin Allah ta'ala. قال اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم سكسك مياكب من ملائكة سبب سنسوى سبب مرغا نياكاكو ينبون كنش تولي الله أكبر إن أبلغ سن رحمة سن الله سبحانه وتعالى مشان بيدي لقو سن فرد سهنو مشان أنو إنهننو misan kau nag-amu in lang taunin hinang muraindihan in lupaan bang kau amu in nagtawat ba Allah subhanahu wa ta'ala ampunun na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanda imanu siya bang yarikay nga tanin hakikat sin rahmat sin Allah bang bukun siya mabiyasin biha ini atawakan manu siya amu in mabuha na sadya pakaibanan kasabab sinamuin makita siya baru siya nagmamaksiyat pa Allah Ta'ala yaron niya na magtuing tao yaon in ikaw yan lang na wayrasan kaampunan kayo mo sabab sing kakahinang yan abadan in iniwala kimuddan mga umat Islam ayaw kita magtuoy manan tuhisin parakala makita kita mano siya halong pagmaksiyat nung mo yung tao yan mapatay na sadya misan tuptupanin dohon king kuin yung tao yan hapin ang kajahanam abadan ayaw arakalan tao yan makapagtawad. Arakalan manusya yan. Kasabab sinsawa sa sinbuka niya patuhan ang punong siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suysuyan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ahadith niya. Haliwayat sin Imam Abu Dawud. Iban sin Imam Ahmad fil Musnad. Dayta Abi Hurairah radiyallahu anhu. Annahu kana rajulan fi bani Israel mutahabbay. Ang dua magbagay hasaman sin Banu Israel in kaunan nila sangka in pagkasiman paglasan nila. Sa kalinhambok yaong sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhambok barima magtata'at pa Allah subhanahu wa ta'ala inhambok kaannahu mudnib inhang katao yaon mudnib nagihinang bargus
Sakalin amuin hambok kusog yaon. Amuin makusog magtaat pa Allah. Sa kabilang niya hipagbaking tawa mimbagay niya makusog magmaksiyah. Pagyanon niya khalli wa dhunub. Tinggalin na lang niya pagdusa mo yan. Layo na kulong niya rin pagdusa mo yan. Long sila mo imbagay niya yaon. Tabang niya kulong niya mangindua bang mani sa balong at amuin hidayat na kusin Allah subhanahu wa ta'ala. Mihal to sadya. Sa kabilang siya amuin hipagbak, sinusugyaw niya nun siya sinusugyaw. Pagtawat na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na magkumpa ating papusahan na hinang mo yan. E sambong kanya simbaray niya. Tabang niya kumangindua pa Allah bang mana ko hidayat ang sin Allah ta'ala. Sa kalihang bukadlaw. Biyaglang ba sinusugyaw unin baray niya sa bunag pamaksiyat. Sa butod ha paghihinangan maksiyat. Biyaglang gal sinusog yaon sarta na niyata niya na. Ulihin ang simbagay. Yukalan. Sarta amuin. Namilas sa kanlong simbahasa. Namung ligaw ilang pagyan niya habagay yaon. Matukas pakarawin mo yan. Sa munal tuod bang bihan din akal mo rin ako ampunon sinallahu ta'ala. Bangbihan din akal murida kau mideng hadu sayan din kau ampunon sin Allah Ta'ala. Wallahi si mapapasya pa Allah di na kau ampunon sin Allah Ta'ala. Nangawa kawain bagay. Sarta timuin luha. Iban pagiyan niya khalli wa nafsi. Khallini wa nafsi pasari anak ang baranko. Awa bu'itha alayya raqiba. May tapyara ko sin Allah Ta'ala marika ko magjangasin hinangko. Pasari na. Subhanallah. Sambil sila amuin. Nakapag-ambul da sarap sinamoy hinangyad to. Suy-suyan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na wapat man sila karwa haadlaw akhirah dahil doon na sila hadarat sin Allah Ta'ala tiatawag na sila sin Allah Ta'ala tiatag sin Allah Ta'ala ang bardusa ang pasyaiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala anta ghafartu aw idhab ila jannah idhab ila aljannati birahmati in ikaw lang niya yakaw bardusa yampunta na kaw sabab sin rahmat ko kayo. Sarab sin na ngayon pakaw kako kaampunan. Iampun takaw sud na kaw madtuha sarab sin rahmat ko kayo. Iban yakaw amuin. Nagmatuwas iban sin matakabbur. Sud kaw papinar ka jahannam. Hakayban ang riwayat sin hadith. Inanin Allah subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yata'alla alay. Hawno na lang niyan manusya sima pariku ampun hatawyan. Hawno na yung timakabbur. Amuin imyan di ko na ampunin yung tawyan. Tupakari asya. Ang pasyaiyan sin Allah Ta'ala ikaw na yan insima pa sinin ako rin ako makaampun hatauyaon na ingat kau iban kita intawa mo iyan mo rin ko ampunon ko na siya ibanin ikaw pasurong takaw papilar ka jahannam. Allahu Akbar. Rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanda mga umat Islam indua pamikil iban dua aqliya amo in pamahambiha ini wala siya kinta. Inablang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inablang sin rahmat sin Allah ta'ala. Sakop ng katan. Sakop ng katan. Misambiyad din ilang pusin dosa mo. Atawakan na kauna hakamuhin mo nagdupang-lupang sadya ko. Pangayo ko kaampunan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dungungin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya mapinda in pamahamta. Aun waktu hasarab sin amuin. Pagsumad jatan niyo magkahit. Aun waktu sambilin Tuhan Rabbul Alamin hukumuntan. Kasarap sinamoy makita pagkahitamano siya wayroon na ulong. Aun waktu magpakiyan kita ng Allah Ta'ala. Maray di na ako ampunon niya. Sabab mayta, hiyas tayo Tuhan Rabbul Alamin. Diyasin pagsumadya at pagkaamoy papagkahitamano siya. In Allah Ta'ala bukom diyasin kita. Bukom diyasin mano siya. In mano siya, aun waktu makarusa ka na mamaap ka. Pag makarusa ka makaruwa, yanun na sin mano siya. Di tanakaw tud ampunon. Top-topin amo induhol sin amo king-king ko ini. Magluha kaw dugori tanakaw maapon. Aun waktu sabab sin amuin. Tabiat sin mano siya pagkasakupan tanyo. Aun waktu sambilin Tuhan hukumun tanyo na sin mano siya. Makaiyan kita na Allah Ta'ala. Di na kita ampunon sabab sin amunad. Pinti magbakiman si may pagpapikilan na to. Tumtumunta. In Allah Ta'ala malayo dahing hadto. In Allah Ta'ala in ulong niya saplag pakatan. Inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala nakaunaray harugal niya dungukain farman sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupayat kaingatan bang biyadinin ulong ka ko sin Allah ta'ala yari kita haraf ang mga umat Islam farman sin Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala inna Allah
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Sabunnan tulin Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya ampunon in tiap-tiap magsakuto kaniya. In himinang limba. In amoy magsyirik maun kaniya. Wa yaghfiru ma duna dhalik. Bang siya wala da nagsakuto pa Allah ta'ala. Bang siya wala da nagsyirik pa Allah ta'ala. Misan paunin do sa hinangon niya ampunon da sin Allah ta'ala. Allahu Akbar. Inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala ka. Hakayban ang ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل famungan kanila ya Muhammad. Baitay sila ya Muhammad. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim. Ya kamu mga ipon ko. Amo illimabbaw na imma'siyah. Allahu Akbar. Misan tawag ka to sin Allah Ta'ala. Misan limabbaw na imma'siyat ta kaniya. Masimasin tawag niya ka to ipon ko. Bang sadya kita manusia. Amuin kita manusia. Bang anak mo makarusa kayo. Makaminsan makaruwa. Pagsakali mo hindi natod pagkaalihan, hindi natod pagkalangan, ang wakti pamahadya na sin ama. Ang wakti pamahadya na sin amo inlugya ina niya. Ipamahadya na sin lugya ama niya. Imiyan pa ama ataw kaniina. Bukon na salong niya anak ko. Bukon na salong niya anak ko. Sa mablong niya matuwas landuin. Arapunin Allah subhanahu wa ta'ala. Inulong niya. Misan pa inipon limagbawin maksiyah. Intawag niya kato. Inda insangay niya kato. Qul ya ibadi. Ya kamu mga ipon ko. Allahu Akbar. Misan kamu nakarusa. Misan limabawin dosa niyo. Tuntuman niyo masih kamu ipon sila Allah Ta'ala. Misan biyad din dosa na hinang mo. Nakamuro ka manusia. Nakapagzina ka. Tumtuma masikaw ipon sin Allah. Di ikaw makarwa din hanganin ikaw ipon sin Allah Ta'ala. Bangkaw ipon sin Allah. Yawag kaw sin Allah Ta'ala. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim. Ya kamu mga ipon ko. Amuin limabbaw na in maksiyat na hinang hawaran nila. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أيوم رد إن همده لتني الله سبحانه وتعالى أيوم رد إن همده لتني رحمة سنتها رب العالمين إن رحمة سن الله سبحانه وتعالى سبلب بكتان إن الله يغفر الذنوب جميعا إن تنيو إمن تنتمنيو إن الله تعالى أمبنن كتان شغن بردسهن إن الله هو الغفور الرحيم إن الله سبحانه وتعالى شيئين سنت ما ننفن إمن إن الله تعالى بيقولون هم غيبني. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يا واجب يا حبرني إن رحمة. الله أكبر. يا واجب سن الله تعالى إن رحمة ببرني فرمن سن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن الله غفور رحيم. تمتمنيو إن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. يا واجب نيانا هبرني إن أولو واجب الله تعالى إن أمو إن شبت إن شابين أولون إبن الله سبحانه وتعالى نكفر من هلمس القرآن من عمل منكم سوءا هشيوش مكهنا الدسا إبن هشيوش مكهنا الأمو لنغل شرع أوين يبتورا إبن هويها قاومني أمكسي نكتوبت بلك فالله سبحانه وتعالى كباكن ين الله تعالى منغمكن سمبر دسان يا الله أكبر. Hangkanda mga umat Islam daw hakunna to in rahmat sin Allah Ta'ala in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala yarikitan yung Arafah in Arafah mga umat Islam Rasul sallallahu alayhi wa sallam in nagbanda hadith in Allah subhanahu wa ta'ala numaog siya mari pa Arafah numaog mari pa Arafah pag naog amuin matupak abasaran niya nasabot hadith asahihu Muslim
دين كان عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من عرفة ويرؤن أدلو أم إن لندو إن تود شن ما نشا مهربك ونشن الله ديها بنرك جهنم ديها أدلو عرفة. الله أكبر. أركان بكسكي سلة النار متونرك أدلو إني بنقونا يقامبنا بالله تعالى مهربك ونياك وريها بنرك جهنم hikatu hilainyan umadto pajumlahan sin mga tausulga anunayn hipag mamahardika sin Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu la yadnu fayubahi bihim ahla arafat ang pasyasumuok sin pagsuok matupag kabasaran niya wa innahu la yadnu fayubahi bihim almalaika ang panihipagbansag pa mga malaika yanun niya yakamo mga malaika kita liyubay ikon ko yan sila nagukufa arafa wayroon kawayaan ilabang bukong dumawhat sinrida ibang kaampunan. Allahu Akbar. Ang kanda in adlaw arafa hipagaampun simpardusahan in adlaw arafa hipagkikiparat simpardusahan in adlaw arafa hipaguhukas kay mo rin habardusahan mo nasabot na hadith hariwayat sin Imam Tabarani dahin kan Ibn Umar radiyallahu anhuma aun hambuk usok na nasubo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mauno in karayawan sin adlaw arafa in sambung kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala amma wuqufuka bi arafa فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا أراكم pag-ukuf mo Arafa intuhan Rabbul Alamin no maugsiya pa Arafa simpag na ugmatupa kabasaran niya ayaw na ko magpasandong bang biyaddiin bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق ang paibilin Allah Ta'ala pa mga malaika yan na in mga ipon ko na mutapal bimatong malikako na misita malikako yaon sila bihaon ha arafat na amuin lang tabaon bunan na yung nila sarta bukon na karayawin dagbus nila wayroon pag-amulahi singgin hawabaran niyari sila kako lang sila Allah Ta'ala mga yusadya sila sin kaampunan ko ibanin sila mabuka sila kako sinwala nila pa kukita yadiin naman nila kukita yadiin naman kita nila yung sulka yadiin naman kita nila rin apinar ka jahannam niyari sila kapag iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala ang paimya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kau nangasubo hatungod sin karayawan sin adlaw arafa falaw kana alayka mithlu ramli alij bangsad bang kau nagdara pardusahan yak sin taod sin amuin buhangin sin ramlu alij sin bud alij sin amuin paslangan alij paslangan kaingatan sin Arab paslangan dakula di maitungin buhangin niya bang kau nagdara pardusahan di sin taod sin buhangin haalij aw mithlu ayyam dunya ataw in pardusahan mo di sin taod sin adlaw sin dunya aw mithlu matar as-sama ataw di sin taod sin amun tu sin ulan maripa dunya qasalaha Allah alayk hasabab sin pagwukuf mo maripa Arafa ang punundakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. ang pununda kayo mo sila Allah subhanahu wa ta'ala in arafa mga umat Islam bukun sadya dusa mo pa Allah ta'ala ang punun sampilin dusa mo papagkahimumano siya bang tulus ikhlas in pagkarimo iban sinamo in ianiban mo in katansin tiyanglangan sin Allah sambilin anya mo pagkahimumano siya marasya sin arafa ang punun banda si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini good news kanyo kaingatan ko matawag din kato tanyo. In matawag na anya yan niya. Aun din kato tanyo in nakasagdo. Aun din kato tanyo in amo in nakalihim kamudaratan. Matawag din kato tanyo bakas nakasina. Matawag din kato tanyo nakakakaw. Matawag din kato tanyo nakaanya yung pagkahinyamano siya. Patawra, in pagtawbat mo pa Allah, iman sinamo in pasawasa, in pagtawbat mo pa Allah, marasya sinarafa bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Nasabot hadith, riwayat sin Imam Ibn Abdul Bar, din kan Anas radiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waqafa bi'arafat. Timindugin Rasulullah, himanti siya Arafat, wakadat ash-shamsu an ta'u. Timin himanti siya, hawak tuamuin masuok na lang tain tumok ko bimatasuga. Dahil sin lead sin matasuga,
pag-abot man sinamuin song na tumugumin na tasura, iyan niya Bilal, tiyawag niya Bilal ibn Rabah, ang panya iyan niya Bilal, ang sukliyan nas, pahundong ay manusia, pahipos-hipos ang ako'y manusia, ang sukliyan nas, pahipos-hipos ang ako'y manusia, timindogin Bilal ibn Rabah, ang pasyaimian, ang situ li Rasulillah, ya kamu mga sahaba, ang situ li Rasulillah, hipos-hipos kamu, aun hibaytakan ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinipos man ng mga sahaba, limilingkod ng mga sahaba, timindogin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pasilabihin ang good news in katan halom sin Arafah, ang paimian ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, aw inna Jibril atani anifan, miyari ka ko Jibril, haindoon na to. Haindoon na ako kiyari Jibril alayhi salam. Ang pakuiyan, ya Muhammad, inna Allah ta'ala ghafara li ahli Arafat. Ya Muhammad, sa munal tuod, yampun na sin Allah ta'ala sa suko sinimante na bukok Arafat. Inna Allah ta'ala ghafara li ahli Arafat wa li ahli al-Mash'ar, iman sinamu imiyagad pa Mash'ar pa Muzdalifa, ang paimya ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah ta'ala ghafara li ahli Arafat wa damina anhum at-tabi'at, yampun kanila yung pardusahan nila, wa damina anhum at-tabi'at, sambinin pardusahan nila, pag-anya ya pamano siya liya pa ina sin Allah ta'ala. Ya Allah, sambinin pardusahan, pag-anya ya mo, Allahu Akbar, kasarab sin anuin, pagtawbat mo sawasa, sarab sin pagdua mo ikhlas, damina anhum at-tabi'at, magtuin Umar radiyallahu an tinindo, magtuin ni anuin lang tabihan, siyawno in parakala timindugin Umar, ang pasyaim yan, ya Rasulullah, alihada lana khas, in kabdangan mo yan kamo sadya, at awasambil pa ummat susumun, sabda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hada lakum, waliman ata ba'dakum, iniyan ya Umar, kaniyo, iban pa ummat amuin dumatong kaniyo, dumatong puas niyo, iban sin ummat susumun sambil pa atlaw qiyamah. Allahu Akbar. Ulum sin Allah subhanahu wa ta'ala, katu kaniyo, nakaiyan ni Umar radiyallahu anhu, kathura khairullah wa tab, haadlaw arafa, lando intaud sin karayawan hirhil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkanda nasabot na hadith, haliwayat sin Imam Ibn Majah, sabda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, aw lam sin ambok sahaba, da'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashiyata Arafa, ambok adlaw, hasabu sila Arafa, دموا أن رسول صلى الله عليه وسلم فأجيب يستجب كان يسن الله سبحانه وتعالى دعانية أم بشعيا سن الله تعالى يا محمد غفرت لأمتك ما خلا المظالم يمكنكنها أمتنا يا محمد دوسا نلا ملايكا ينبغي يا نلا ديكو أمكنو سبحان الله يستجب برسول الله ينبغي كأمكنها أمت ملايكا ينبغي يسن مانوسا قبل كهمانوسا ولا يمكن sakalin Rasul sallallahu alaihi wasallam imyan pag naog niya madto pa Muzdalifah biyalikan niya naysab pa Allah subhanahu wa ta'ala dimwa inagin niya ya Allah in syi'ta akhadta lil mazlum wa ghafarta adh-dhalim ya Allah bang manjani kay mo ampunan na inamu innangan niya ya iban sinyan niya ampunan na innaan niya ya iban sinangan niya dahil noon man siya Muzdalifah يستجب سن الله سبحانه وتعالى كني الله أكبر سنبل إمو من رسول صلى الله عليه وسلم حقيبا رواية كياتوين رسول صلى الله عليه وسلم إن من صحابة يأون دين دون كيتا من الرسول نبكا كتوه كيبلا أنسلة إبن بقيان يا رسول الله إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها أضحك الله سنك يا رسول الله أمنين وقترين مقل قد كتا نقويم ميتقو نقويم يا رسول الله أولين سبب أولين رهسية ميتقو كيتا ويا رسول الله إن سدس الرسول صلى الله عليه وسلم ضحكت قال إن الله أو إن عدو الله إبليس أن كان كياتوا سبب ستر سن الله تعالى أمن إبليس لما علم أن الله استجاب لي وقت يميان كإنة سن يستجب كاكو سن الله اندوأكو ميا بننن يا إبن سن ينيا
Kita ko lang si Rasul sallallahu alayhi wa sallam in Iblis timangis فجعل التراب يحثو على رأسه كما سيلوبا أم تنيكيد تطاونيا أم تسيائميا كبن سنان إبن كالوغيان كان إبليس إن أمته محمد ينبن سل الله تعالى kita kulong sin Rasulullah hasabab sin amu in kasusahan ni Iblis kaya tawa kulong sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam ya kau haj ya kau yari bihahun di pa ka kau magtuyo-tuyo di pa ka kau amu in kumansang dumuak Allah ta'ala ayaw mo akalingin hawaran mo iniyan kau ay dosa mo diyan hipo ko sin dosa before kau niyar hipo kau sin dosa pila sa jemano siya napatangis pila sa jemano siya napadugal mo pila sa jemano mo manus siya magbisa lang kita niyo hun pila sa jemano siya maas mo napatangis anak mo kata mayroon din kako kanyang sukot mga umat Islam maghajat kita kaampunan amo na yun wakto niya bang limid bang tumukom na makasukaway na arafam tumagad ko sintahon balik di tapakaingatan di tamatan tuwang kita pabuhiun pa kita sin Allah subhanahu wa ta'ala arakala amo na yun in kahinapusan hadjitan di ako makayan sukat na ako shaykh ina ako magbalik-balik na abad arakala mo na yun nilas umul mo biha untilan at kapituan. Di namatahan ko yan nakuharulan. Bistay kau us kau pagtawat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala sangat baing ulungon. In ulong ka to sin Allah ta'ala. Misan uno in nahinan mo. Misan kau nakabuno naam. Misan kau nakabuno. Misan kau nakazina. Misan kau nakazina. Misan kau lang ta nakapagsirik pa Allah na kau misan kau nakapagsirik pa Allah bang kau nagtawbat pa Allah sa wasampunon niya rakaw nungkain ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات صدق فرمان سن الله سبحانه وتعالى شيو إن من سلا أمو إنك تجسقط الله سبحانه وتعالى نكبنو جنها وبرنها ويل كفتتنيا إبنك تجزنا سبنات لمن سلا maghula sila kaktal kakud sila pinarka jahannam malaika manta pang sila nagtawag Allahu Akbar pang kau nagsusun pang kau binig na bang kau amuin si manji na pa Allah si manggop na kau rina kung mag-isab-isab nagtawbat na ko pa Allah illa man taba wa amana na marat siya na ko pa Allah wa amila amalan saliha sarta naghinang na kau amal salih biyugit mo na yung karupangan katan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سلنات mga manusia ampunon sin Allah Ta'ala pardusahan nakauna bukunhat ampunon indusa nila nakauna hinangon sin Allah Ta'ala karayawan Allahu Akbar nasabot hadith dan kan Abdurrahman ibn Jubair أو نعمك ما أسناقدت رسول صلى الله عليه وسلم رجل شيخ هرم سقط حاجباه على عينيه الناس وشجع نهوب من كلين فمتني الله أكبر وهو مدعم على عصا صرت أمو إن لم تنام صبن سهتون قد يراني نيتك رسول صلى الله عليه وسلم إبن بقيان يا محمد أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك فاجة ولا عاجة إلا عملها يا محمد فغسبك كيمو هموك سب nahinang niya ng katan pardusahan nagzina namuno nangatan na nangakal na minsana nangatan wayroon kiyapin niya do sa bukon hinang niya pagsakali alahu min tawbah aw pamatawbat sin tauyaon aw pamakaampunan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala uling sambong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aaslam simut na kaupagam Islam qala ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah nagsaksaksa kun Allah ta'ala Tuhan ibalini ka rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala qala taf'alu alkhayrat wa tatruku as-sayyi'at yaj'aluhunna Allah ta'ala kullahunna khayrat himinang kau karayawan tinggalan mo na ingkatan karupangan pagtaubatan mo na pa Allah ingkatan sin karupangan na hinang muyad to hinangon sin Allah ta'ala karayawan kayo Allahu Akbar pagdungog sin maas siyaon
تمكبر الله أكبر الله أكبر ما زال يرددها حتى توالى عن الأنظار masih siya timatakbir sambil siya nalawa na sadyaha pangatod sin Rasulullah timatakbir siya pa Allah Ta'ala karena kaingatan nin ablang sin rahmat sin Allah Ta'ala bang iampun sila uno na hindi kita ampunin sin Allah Ta'ala hat ikaw hat ko nagkarupangan di misan mabista 5 tahun misan in manusia amo in bianda ang kato bianda kato sin Rasul hadith niya qatala 99 kasiyaman tagsiyam ginha wa baran biyuno Allahu Akbar hawayrong kapat qatala 99 hawno ko makabap manusia biyuno ginha wa baran kasiyaman tagsiyam pagsakalin usog yaon mabaya na siya magtawbat Allah subhanahu wa ta'ala niyad ko siya pahambok usog na nga subang hisyon amoy kapangaruhan niya katudloan siya pahambok usog wayrong panghati hakama sama kusog magbaltap pagkadto niya lang sinusog yaon innani qataltu 99 nafsan fahali min tawbah ya kaulong niya bang mga katuguro makabuno na ako kasya man tagsiyang ginhawabaran aw patawbat ko way panghati hakama en sambong kaniya wayron na tawbat 5 na indusan pagdungog sinusog yaon wayron na tawbat niya kiyok balikin bang bihad tulong niya wayroon na tawbat ko bunoon tanakaulong niya hijukop tanakaw pahanggatos Allahu Akbar piyang jukop niya biyuno niya piyang jukop niya hanggatos pagsakali masi halong simpangatayan niya kimukulin niya min baya niya magtawbat masisya na nga subang hisyon kapangaruhan niya nakadto siya pahambuk usog hambuk alim katudluan siya pagkadto kaniya pausog yadto paalim niya sumo niya ina ko nakamuno na ako hanggatos ginhawabaran pangaro ko kaymo aong panghatawbat ko tawbatun pa ako sin Allah Ta'ala uring sambong kanya sinusugyaon sinalim niyaon inagi sinalim waman yahulu baynaka wa bayna tawbatillah hisyulong ni makapagang hisyong makaut kay mo man sin Allah Ta'ala o kaming pagtawbat tawbat ko pa Allah Ta'ala pagdungog niya magtuy himayang impangatayan niya ang pasyain niya biyad din ang pagtawbat ko ang pasyain pagtawbat ko pagsusunin hinang mo iban ikaw ring hakauman mo yan kadto ko paghijra ko pakauman hambuok karna in kauman mo yan kauman mangibang kau dumuon da mararara ka minig siya naglain sabab simbayaan niya magtawbat dahil doon man siya hari tungan haran sa bumiyamanaw tiyang suan siya sin Allah Ta'ala niya walihan magtuy siya kiyaon sin malaikat dua malaikatin niyaon tumuntot malaikat amuin rahmah iwang malaikatul azab nag-agawan siya nung sin malaikatul azab in taoy niya nung nasuko ko namuno nung ni hanggatos ginhawabaran way nagtawbat pa Allah Ta'ala nung sin malaikatul rahmah in siya nung niya suko ko magtawbat na pa Allah Ta'ala nung sin Allah Ta'ala kanila sukuran niyo in amuin tampat kalingaran niya yan pakain siya masuokin siya agad siya madto pagsukod kaniya masuok siya patampat amuin sung niya pagtawbatan sambil yampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar mga hujjaj mga jimakpat timakpa ayaw mulog pa siya bahan mura ini bahan mura bukunda in amuin long tabihan in karihilan kamumpaatan tauho ka in para kayo mura kuno pa ini kabalikan mga umat Islam kuno pa kita makari tumtuman yung hunit sim magkari magbulasag kaw alta mo magbin kaw ahli mo hitok mo in amuin nyawalihan mo sumakat kaw hataas sinayan niya sa sakatan bukon mo kabiyaksahan umuntas kaw laud inamuin pangatayan mo hindi na haliog min buka mo sa kalira hindi man maghali-hali kaw da hindi man magmiting na sadya kaw da hindi man lupason mo na inwakto inili mo amo inlang tatabanon ikaw na siya luhi-luhi mano siya banggi mo in arafa wa yung unto yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala pangayon kanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man da isab ampunun ka to kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan pardusahan na to yari kita niyo hadlaw arafa yari kita niyo bisita sin Allah subhanahu wa ta'ala pangayon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan takatan kabairud dhunub iban pardusahan ta sambil ano in pag-anyaya bang manampunun ka to kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuliru mo akit kanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala payakan yung limani pangatayan niyo patudjuhan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala ikaw rewan simbaran وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دقها وجلها علانيتها وسرها يا رب العالمين. O Tuhan namu amo nagsisipat tayong ulungon. O Tuhan namu amo in sipat niya sampurna pangayon namu kay mo haadlawin ibang manay sa pagtulong pardusahan namu. Ya Amin, Allah, ya ampunin Allah. pardusahan namu. Ya Allah, ampunin pardusahan namu. Ya Allah, kaulungi kami ya Allah. Ya Allah, wag mo kami ni kaulungan, isupin umulong kam. Ya Allah, rahmat mo yung kiyari namu. Ya Allah, karidaan mo yung kiyari namu. Ya Allah, nagmulasad kami sin pangalta namu. Tiyok na mo inya walihan na mo hamak sudumawhat sindila mo ya Allah. Ya Allah, mangayok kami kaampunan hakataan pardusahan na hinang na mo. Ya Allah, mangayok kami kaampunan hakataan pardusahan na hinang na mo. Ya Allah, kaingatan mo yung kami pardusa. Ya Allah, kaingatan mo yung kami pardusa. Ya Allah, kaingatan mo yung kami pardusa. Sa kaingatan na mo in ikaw manangampun sil pardusahan ya Allah. Ya Allah, bang manay sa bangpunon mo yung pardusahan na mo. Ya Allah, bang man isap amoy hindi pa mo in Arafat bang bukuniyan pun mo na ka mo yung pardusahan na mo. Ya Allah, matawad sa inilusan na mo, diyara na mo madi. Ya Allah, matawlin na niya na mo manusia. Matawlin pardusahan na wanahinang na mo wala na mo kesayuhan ya Allah. Ya Allah, matawad pardusahan na hinang na mo wala na mo kesayuhan ya Allah. Pangayuan na mo